Mu gitondo cyo kuri wa gatanu ushize hari umugabo wari ugiye kwiyahurira imbere y'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda arushinja kutamuha ubutabera buboneye. Bwana Eric Twagiramungu araregwa umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi mu Rwanda kwanga gushyira mu bikorwa icyemezo cyategetswe n'inkiko cyo kumuvuza. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwubusa. Imbere y'urukiko rw'ikirenga ku cyicaro cyarwo kiri Kacyiru hari ku isaha ya 3:30 za mu gitondo, Bwana Eric Twagiramungu yatakambaga mu ijwi ryuje amarira n'agahinda asaba inzego z'umutekano n'iza gisivile ko zamureka akaguma muri kaburimbo imodoka zikamugonga kuko asanga igihe kigeze ngo yipfire. Ni nyuma yo kutanyurwa n'icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rw'ikirenga mu rubanza yaregagamo umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi ba RSSB kwanga gushyira mu bikorwa icyemezo cyategetswe n'inkiko cyo kumuvuza. Mu kwezi kwa karindwi k'umwaka w'2019 nibwo urukiko rw'ikirenga rwategetse ikigo RSSB ko kigomba gukurikirana uburwayi bwa Twagiramungu kikamuvuza kuko mu nkiko zabanje yatsinze. Byemejwe ko ikigo RSSB cyamurangaranye nyuma yo gukorera impanuka mu kazi ntavuzwe bikamuviramo ubumuga budakira. Mu iburanisha riheruka umwunganizi w'umuyobozi mukuru wa RSSB yabwiye urukiko rw'ikirenga ko ikigo RSSB kitigeze cyanga kuvuza Twagiramungu, akavuga ko atabashije gutanga raporo ya muganga yagombaga kugaragaza aho uburwayi bwe bwari bugeze. Umucamanza yavuze ko muri dosiye bigaragara ko ikigo RSSB mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize 2020 cyandikiye ibitaro bikuru byitiriwe Umwami Faisal kibisaba kwakira Twagiramungu akavurwa mu gihe cy'amezi 3. Byari biteganijwe ko amasezerano yo kumuvuza yashoboraga kongerwa nyuma y'amezi 3 igihe RSSB yari bubona ari ngombwa. Urukiko ruvuga ko mu kwezi kwa gatandatu nabwo RSSB yandikiye ibitaro bya Ndera bivura uburwayi bwo mu mutwe bisabwa kumusuzuma bikamuvura. Aha ariko urukiko ruvuga ko RSSB itigeze igena igihe ntarengwa Twagiramungu yari buvurizwa Ndera. Urukiko rukavuga ko rufite n'ibaruwa yanditswe isabira Twagiramungu kuvurwa. Urukiko rukavuga ko rushingiye kuri raporo yakozwe n'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal naho bigaragara ko umuyobozi mukuru wa RSSB atashyize mu bikorwa icyemezo cyategetswe n'urukiko. Ni mu gihe ubwunganizi bwa Twagiramungu busobanura ko bwatanze ikirego kuko RSSB nyuma y'amezi 3 yahise ihagarika kongera kuvuza Twagiramungu. Mu isesengura ryarwo urukiko rw'ikirenga rwemeje ko Twagiramungu yahuye n'imbogamizi zo kubona raporo ya muganga kuko byamusabaga kwiyishyurira icyo kiguzi. Umucamanza yavuze ko nta n'inyemezabwishyu zigaragazwa na Twagiramungu ko yaba yarivuje ku giti cye yiyishyuriye. Ku rundi ruhande yemeje ko nta kibuza ikigo RSSB gusaba iyo raporo igaragaza uburwayi bwa Twagiramungu akabona kongererwa igihe cyo kuvurwa. Urukiko rwanzuye ko Twagiramungu atsinzwe kandi ko ikirego cye nta shingiro gifite. Rwategetse ko n'indishyi yari yasabye ntazo yahabwa kuko ntaho yatsinze. Rwategetse ko ikigo RSSB kigomba kujya gisaba raporo z'abaganga zigaragaza aho uburwayi bwa Twagiramungu bugeze. Twagiramungu wari wenyine mu rukiko mu barebwa n'urubanza. Umwanditsi w'urukiko yamuzaniye inyandiko y'incarubanza yanga kuyishyiraho umukono. Yashinje imbona nkubona inteko y'abacamanza bahagarariwe na Madamu Aloysia Cyanzayire kubogama mu cyemezo bamufatiye. Twagiramungu yahise yegura imbago ze asohoka mu cyumba cy'urukiko yijujutira icyemezo cy'umucamanza akavuga ko urukiko rwamurenganije. Barandenganyije iyi ngi yose imiti niguriye subona y'ibihumbi 35 n'amafaranga 500. Ibi byose si babifite n'amafagitire yose barayafite y'imiti. None saka ngaka sakarengane ikindi nakora nigize reba igihe maze navura urebe ukuntu kingana aho kugira ngo rero nishwe na leta ndinde mpfa reka ngenda njyara mu muhanda mite njyana imodoka ingomba. Kuvuga Twagiramungu yahise asindagirira mu mbago ze avuga ko agiye kwinaga mu muhanda imodoka zikamugonga akava ku isi aho gupfa mu buryo yita ko bugamije kumushinyagurira. Yakunze kumvikana mu magambo agira ati ndarambiwe igihe kirageze mu ndeke nigendere. Ndarambiwe kubera iki niba bankoreye icamuzi cy'abategetse bitagomba gukorwa muragira ngo bigenze gute. Abanje kwipfuka mu maso ahagaze mu muhanda wa kaburimbo rwagati ku Kacyiru, Twagiramungu yahise arambarara mu muhanda yubitse umutwe, imodoka zibura uko zitambuka. Inzego z'umutekano n'iza gisivili zahise ziza zimushyira ku ruhande, ariko benshi byabonekaga ko batazi imvano y'icyamubabaje na cyane ko kubera ishavu byari bigoye ko yabasobanura mu buryo bwimbitse ikibazo afite. Byarangiye bamwurije imodoka ishinzwe irondo ry'isuku muri
Kacyiru bajya kumuganiriza. Ijwi rya Amerika ivugana na Maître Alexis Twagirumugabe umwunganira yavuze ko nta kindi bashobora kurenza ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rusumba izindi. Icyemezo cy'urukiko cya desize kiba cyadesize nta kundi twabigenza. Hari urundi rwego mushobora kwitabaza se biragenda bite? Urundi rwego se wakwitabaza ntuzi ko ari urukiko rw'ikirenga nta rundi. Keretse yagiye mu karengane ujya ku muvunyi mukuru se we aramutse abonye ko harimo akarengane na mbere yagiye ibintu bisubira hariya muri haute cour muri cour supreme. Ubu se urabona byagaruka muri cour supreme nanone ikivuguruza ku cyemezo yafashe. Ku ngingo umucamanza avuga ko Twagiramungu atagaragaza ko hari inyemezabwishyu yaba yarivurijeho ku giti cye, umwunganira akabifata nk'amananiza kuko bizwi ko yagize ubumuga budakira. Mu mwaka wa 2012 Eric Twagiramungu wari umukozi wa Trust Company Limited yakoreye impanuka mu kazi kandi agomba kuvuzwa n'ikigo RSSB nticyabikora. Inkiko zivuga ko iyo aza kuvurizwa ku gihe byashobokaga ko yari bukire. Urukiko rw'ikirenga mu 2019 rwategetse Minisiteri y'Ubuzima ishyiraho itsinda ry'abaganga basuzuma ubuzima bwa Twagiramungu. Urukiko ruvuga ko iryo tsinda ryasanze impanuka yakoze ntavuzwe yaramuviriyemo ubumuga bwo mu mutwe buri ku kigero cya 80%, naho ubumuga bw'ingingo bwo buri kuri 20%. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.